turabasuje mwebwe mukomeje gukurikirana Divana TV, tubashishikariza gukora subscribe, mukana like, mugakora share ku mavideo tuba twashyizeho. Ku mwanya wa 8 turahasanga uwitwa Kakozankuriza Charles, uzwi ku izina rya KNC, wamenyekanye nk'umunyamakuru, amenyekana nk'umuhanzi mu gutegura ibitaramo n'umuhanga mu gushakisha impano. Ku myaka 35 KNC afite umugore n'abana 3. Ni umugabo uganira n'isakanyuzamo agatebya ariko akavuga adaca ibintu ku ruhande. Ubu ngubu KNC afite radio ye na televiziyo ye bikorera ku Kacyiru mu mujyi wa Kigali. Ku mwanya wa 7 turahasanga uwitwa Hatari Sekoko. Hatari Sekoko niwe nyir'inyubako ya Kigali City Tower. Ni inyubako ifite agaciro ka miliyoni 20 z'amadolari ya Amerika. Iyi nyubako yubatswe guhera muri 2006, itahwa ku mugaragaro mu mwaka wa 2011. Yubatswe n'abashakashatsi b'Abashinwa mu bijyanye n'ubwubatsi. Ku mwanya wa 6 turahasanga uwitwa Mironko François. Mironko François Xavier, iri zina Mironko ni izina rizwi cyane mu Rwanda. Akaba afite uruganda rwa Mironko Plastic Industry. Ni uruganda rukora ibikoresho bitandukanye bya plastike bikoreshwa mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Niwe munyarwanda wa mbere watangije uruganda mu myaka 40 ishize. Akaba yarashyizwe ku mwanya wa 6 muri uru rutonde rw'abahirwe b'Abanyarwanda. Ku mwanya wa 5 hari uwitwa Patrick Bucana. Patrick Bucana yatangije ikoranabuhanga rya Tap and Go. Ubu ni umuyobozi w'ikigo AC Group gifite ikoranabuhanga ryo kwishyurana mu bijyanye n'ingendo. Patrick Bucana nanone yashyizwe ku rutonde rw'Abanyafrika 30 bo mu gice gikoresha igifaransa bafite uruhare mu kugena hazaza ha Afrika. Kuri uru rutonde rwacu twakoze rero yaje ku mwanya wa 5 mu baherwe b'Abanyarwanda. Umwanya wa 4 turahasanga uwitwa Sina Gerard, bamwe bakunze kwita Nyirangarama. Uyu Sina Gerard yavukiye mu misozi ya Rurindo mu kagari ka Nyirangarama. Niho yavukiye. Ubu ngo akaba ari rwiyemezamirimo ukomeye muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ibikorwa bye uko byagiye bitera imbere byagiye bimuha izina rikomeye kugeza ubwo yitirirwa n'aka gace ka Nyirangarama. Sina Gerard ni umwe mu baherwe u Rwanda rufite, akaba yarahawe ibihembo bitandukanye birimo Diamond International Quality Crown yagihawe muri 2011. Ahabwa ikindi muri 2012 cyitwa The New Era Award for Technology Quality and Innovation. Hari ikindi gihembo yahawe mu mwaka wa 2018 cy'umuntu wa mbere mu wabaye umushoramari akaba na rwiyemezamirimo mu bikorerwa mu Rwanda, Made in Rwanda Award. Ku mwanya wa 3 hari umunyemari w'umunyarwanda Majyambere Silas. Majyambere Silas waje kwitwa Mohammed yamenyekanye kubera imitungo afite mu bihugu nk'u Rwanda, Egypt, Burundi ndetse na Uganda. Nyuma yuko ubwe yita ingaragu akaba n'umunyemari ari gushyira mu gaciro, yiyemerera ko afite imitungo myinshi muri ibi bihugu. Yatangiye ubucuruzi afite imyaka 8 gusa. Ubu ngubu afite imigabane mu makampani menshi agiye atandukanye. Umwanya wa 2 hari uwitwa Tribert Rujugiro Yabatwa. Tribert Rujugiro Yabatwa wubatse uruganda rukora itabi rwitwa Pan African Tobacco Group PTG. Uyu munsi sosiyete yinjiza miliyoni zisaga 200 z'amadolari buri mwaka kandi ikoresha abakozi barenga 7,000 muri Afrika. Ku mwanya wa mbere hari Perezida Paul Kagame. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ahembwa amadolari ya Amerika 85,000 buri mwaka, no kuvuga arenga miliyoni zirenga 60 z'amafaranga y'u Rwanda. Nkuko bitangazwa n'ikinyamakuru Africa Crado, ngaya mafaranga Perezida Paul Kagame yahembwa bitewe n'uburyo ubukungu bw'u Rwanda bukomeje gutera imbere ku muvuduko udasanzwe.
bitewe n'ubuyobozi bwiza burangajwe imbere nawe. Perezida Paul Kagame akaba yarakizwe ku mwanya wa mbere muri uru rutonde rw'abaherwe 8 bakize mu Rwanda.